naroda. U studiju radio televizije Gradiška pozdravit ću profesoricu Radanu Vilu Stanišljević. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala vam lijepo za poziv. Evo prilike na Vidovdan da se vidimo. Na Vidovdan, da, simbolično. Da. Profesorice, Vidovdan u literaturi, u književnosti neiscrpan je. Jel tako, da li se slažete sa mnom? Neiscrpna tema. Ovo je neobičan praznik, po mnogo čemu neobičan, zato što kad je u pitanju umjetnost, to je najveći prostor u kojem mitsko može da se prostre u svojoj ljepoti i širini. I zato kad govorimo o Vidovdanu u svim granama umjetnosti, a u književnosti naročito, onda govori nam zapravo ta složenost Vidovdana kao praznika u sklopu njegove duhovnosti i raskoši sa kojom kosovski božur zapravo služi kao prostor u čijim bojama riječ može da nađe najljepši odgovor na ono šta zapravo u vijekovima kasnije pripadnici jednog naroda osjećaju onda kad se kaže Vidovdan. Jer Vidovdane moje očinji vide, u nekom trenutku mi kažemo pa to je bio svetitelj, dočekivan sa cvijećem, vojavao beli, vide sa Turci, sa Ugri, a kad vide doma došao, konji mu se kopitaju. U tom koledarskom slavljenju Vidovdana nama uvijek odzvanja jedan drugi zvuk, to je zapravo zvuk kosovske trube i onog zavjeta kosovskog ko ne došao u boj na Kosovo. To je umjetnički prostor u kojem zapravo i kad potisnemo sve jednu istorijsku činjenicu ostaje taj zvuk Vidovdana koji uvijek nepogrešivo odgovara jednom istom mišlju, jednom istom riječju. Vidovdan je praznik nad praznicima i između ostalog i zato što je on zapravo mitskom prostoru dao najširu odrednicu i najsnažniji odgovor na ono šta se dogodilo toga dana na tom čudesnom polju Kosovu i zašto je to od te godine 1389. do dana današnjeg i ovog trenutka, zašto je to postao jedan nesvakidašnji, jedinstven, neponovljiv, u čaroliju utkan zvuk koji je prvo narodni pjevač, a onda umjetnik pretakao u to tkivo u kojem mi odmah raspoznajemo Jefimijin vez i znamo to je taj vez koji danas u Hilandaru čuva uspomenu na njenu umjetnost. I možemo reći, profesorice, da kroz svih ovih 633 godine da nas Vidovdan zove Kosovo. Znate, ako mi kažemo da je to najsvetija riječ našeg jezika, onda mi moramo zaista da koristimo tu riječ sa izrazom svetosti. Mi se ne smijemo igrati sa tom riječju, niti je koristiti tako da se usudimo da pomislimo da je ona izgubila snagu. Jer Kosovo nije to samo žitno polje posuto božurima, nego je zapravo to taj zavjet u kojem, znate, kad je narodni pjevač, to je taj čudesni svijet narodnog pjevača, kad se mi vraćamo iz ovog savremenog vijeka, da te ljude koji nisu bili pismeni, koji nisu imali prostor da vide nešto iz svijeta, kako su oni obukli kosovske junake, kako su oni stvorili taj svijet u kojem danas, učeći na epsku poeziju, mi prepoznajemo takvu simboliku koju danas, skromno da kažem, teško da možemo naći u nečijem poetskom izrazu. Jer svilen kalpak okovano perje, na junaku kola stazdija, oko vrata svilena marama. Pa to može biti simbol ne znam kojeg vijeka, bezvremenog u čovječanstvu, u kojem se pojavljuje takav junak koji je tako obučen i da narodni pjevač tako slaže te odežde viteštva na mladiću koji kreće na bojno polje gdje zna da će poginuti i ta baladična poruka i odoše tri vojvode bojne. Ne kaže kritičar bez razloga da je narodna književnost od zlata jabuka. Ja sam zapanjena kad slušam
od ljudi koji su išli u školu, da je narodna književnost nešto što možda treba nešto drugo umjesto toga da se čita i uči. Onda se mislim, da li ljudi zaista čitaju taj prostor, mitski, mitološki, da li razumiju tu Aždaju, ta jezera, taj čardak ni na nebu ni na zemlji i taj kosovski boj i tu majku koja, zamislite, što molila, Boga domolila, Bog joj dade oči sokolove i bijela krila labudova. Pa to je pisao pjesnik nad pjesnicima. Nije Grim bez razloga zaplakao i Gete ovo čitajući. Pa šta je to zapravo? Izraz majčine ljubavi kojom je ona vidjela nevideće i došla tamo gdje nije mogla doći i našla ih. I u tom raste taj božur kosovskog mita, odnosno kosovskog stuba. Kraj tog kosovskog stuba stoji narod i ti ne možeš da prevariš narod u onom šta će on odabrati. Zato mi kažemo da je taj način kako je narodni pjevač stvorio mit o Kosovu. Pa kako god mislili da li istorijski postojao neko s tim imenom ili ne. Pa to je potpuno nebitno u svijesti naroda, jer narod pamti ono što hoće, zaboravlja ono što može i tu nema promjene. Koliko god sa nekim detaljima ubjeđivali da možda se nije zvao tako taj mladić čudesne hrabrosti, to je za narodnog pjevača nebitno i za pamćenje u budućem sve do današnjeg Gazimestana, do one pjesme Milana Rakića, do tog silni oklopnici bez mane i straha. Znate kako je pjesnik toliko vijekova kasnije na Kosovu polju vidio te iste oklopnike i kako vjerovatno i danas kad ljudi dolaze na ovo polje, koje mi ne zovemo poljem nevolje, nego poljem sunčeve svjetlosti, jer na njihovim štitovima je sunce, i taj čovjek koji danas dolazi tamo vidi kako kroz prostor jezde na konjima silni oklopnici bez mane i straha. To je nešto najljepše što mi imamo i što je ne samo književnost, nego slikarstvo, pa arhitektura naših manastira u kojima i danas ljudi kad dolaze u Gračanicu i vide tu Simonidu, oni tačno znaju zašto je pjesnik napisao Iskopaše ti oči. Znači, najljepši mit u književnosti i u našem sjećanju to je kosovski mit. I kad otac sinu nije imao ništa drugo da ostavi u amanet, ostavljao je to zlata jabuku, taj kosovski mit. Kad ništa drugo nismo imali sem vjere u Boga, imali smo tu vjeru u Kosovo i ta vjera je sačuvala vjerovatno danas dole sve ono što imamo, a to je srce srpskog naroda. Da, ono što nismo mogli ponijeti, zato je književnost ta čudesna umjetnost, jer riječima ne treba mnogo da ih spakujete. Vi ih možete u svoje srce da stavite i da ponesete to i bilo gdje da živite i da svojim potomcima govorite, mi se uvijek vraćate na to, na viteštvo. Znate, i vrlo malo rasvjetljenu ulogu žene u kosovskom mitu, jer kad vi uzmete taj lik kosovke djevojke, to je antički lik, to je ona nosi 2 kondira zlatna, ona prevrće po krvi junake, ali ona traži 3 junaka, ona traži 3 simbola života, jednog koji će biti djever ručni, drugi kum, a treći mladoženja. To su najsvetije u duhovnosti, u tradiciji pravoslavnog naroda, te su uloge u životu koje kuju duboko prijateljstvo u životu i u smrti. I ta kosovka djevojka kasnije na slikarskim platnima, vi je vidite sa tim kondirom, ali to lice koje je zapravo vrlo slično licu Bogorodičinom, ta nedužnost i ta svjetlost u oku, nema mržnje. Mržnje nema ni u epskoj poeziji, mržnje nema ni u slikarstvu, jer mržnja ne može roditi umjetnost, nego ta uzvišenost u kojoj ona u svojoj tragici, odlazeći sa Kosova polja, zna da ima uspomene. Djevojka pere krvave košulje na vodi sitnici i na Labi ladnoj. I vi vidite tu scenu naslikanu riječima i zna se praznik
Vidovdana. Nekako to Vidovdane moje očinji vide najbliže odrednici šta znači Vidovdan koji mi bez kosovskog mita doživljavamo djelimično, a kad ga spojimo sa kosovskim mitom, zapravo sa kosovskom istinom, tradicijom, legendarnošću, sa tom toplinom koja se isijava iz božura na Kosovu, mi zapravo znamo da postojimo. To je najveća vrijednost kosovskog mita. Mi postojimo. I nakon 1389. godine i vijekova nakon toga ponovo je Vidovdan bio sastavni dio i naše istorije i književnosti i umjetnosti. I Sarajevo je vezano za Vidovdan i 14. godina i mnogi kasniji događaji. Koliko su oni zauzeli prostor u književnosti? Da li se mogu porediti sa tim Vidovdanom iz 14. vijeka? Taj anđeoskog lica Gavrilo Princip, pa danas kad o njemu razmišljam, on je bio dječak. To je 18-godišnji, 19-godišnji dječak koji je u tom mitu života zapravo pucao u jednom trenutku. Može istorija neka tumači sve to kako treba, ali to anđeosko lice i te pjesme koje on pisao govore zapravo da uvijek sanjari predvode snove. I to je kasnije vidovdanski mit nije nestajao. On je samo u književnosti prelazio iz jedne forme poetske u drugu, ali je tu bio. Recimo, knjiga Noć pada na Kosovo, u kojoj je opisana sudbina Oliverina, odlazak. To su knjige koje nemaju u sebi površnosti jedne hit literature, nego to su knjige koje govore o toj čudesnoj dramatici. Pazite vi, recimo, despotica Jelena Mrnjavčević se monaši, postaje monahinja Efimija, ali ona je pjesnik, ona začinje naše pjesništvo. Poslije smrti sina ona veze zlatom, tugu za jedinčetom i veze pokrov na dar manastiru u pogibiji kneza Lazara govoreći telesno tuđu mene ti si primio i birajući carstvo primi ovo moje malo prinošenje koje tebi sada prinosimo sveti. I vi vidite tu je Efimiju kako korača pored manastira zajedno sa knjeginjom Milicom, monahinjom, i kako njih dvije zapravo u tom manastiru gdje će zauvijek ostati, kako one jednu drugu tkaju poetsku istoriju. I mi bi trebali da se pozabavimo upravo tim likovima, kako su u literaturi rađeni likovi koji su vezani za Vidovdan. To je velika odgovornost da ti uzmeš iz tog miljeja života kosovskog, gdje je sve što dotakneš sveto, da to uzmeš i da onda govoriš o tome i da pišeš i da se usudiš da to preseljavaš u romaneskno tkivo. Znači da ulaziš u prostor kakva su bila razmišljanja despotice Jelene Mrnjavčević kad je muž poginuo u bitki na Marici i kako to izgleda. Znači, literatura, istorijske događaje seli u prostor piščevog stvaralaštva, ali nikad ne smije da iznevjeri istinu. A istina, to je umjetnost u kojoj čovjek nalazi prostor u kojem se sjeća i pamti. Decenijama ste radili u prosvjeti. Koliko je prisutno Kosovo u našoj prosvjeti? Koliko mu poklanjamo pažnje? Da li je to dovoljno ili nije? Ja, kad sam radila u školi, djeca su jako voljela časove o Kosovu. Voljela su časove epske književnosti. Vjerovatno to mnogo zavisi od toga ko im predstavlja to. Djeca su znala da ja sam jako emotivno vezana za taj prostor i đaci su to voljeli, a poseban dio su bile Vidovdanske akademije koje je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjete u Gradišci organizovalo nekoliko godina. Velika zasluga za organizovanje tog pripada ocu Mirku Milisaviću, koji je želio da se Vidovdanske akademije održavaju, i to su bile uz hor liru, to su bile nesvakidašnje svečanosti jer su u prostoru crkve, jer ispred oltara
pjevaju se pjesme Vidovdanu, govore se birane riječi, učestvovali su učenici iz gimnazije Gradiške koji su voljeli Vidovdansku akademiju i mislim da ne znam sad kako se radi to u školi, to je sad neki drugi životi, mogu svjetlog pogleda da gledam u učenike kojima sam govorila o kosovskom mitu i meni je to dovoljno. 15 minuta pričamo o tome, tek smo načeli priču. Pa nije onda ni čudo, profesorice, što mnogi pokušavaju i da nam uzmu to što je naše najsvetije, to naše Kosovo. Samim tim spomenuli smo i manastire, pa kažu da nisu naši, a sve ukazuje na to, naravno, mi smo ih stvarali, odnosno naši vladari. Ne može nas to ni iznenaditi onda. Postoji jedno pravilo. Sve što nećeš pustiti, ne može ti niko uzeti. Tako je i ovo. Znači, iskreno, ono što je najvažnije u pristupanju priči o onom što je mitološko, pogledajte grčku mitologiju. Njima niko ne otima. To se zna, grčka mitologija, Olimp, bogovi, oni koji proriču sudbine i tako. I to je nešto što mi kažemo, evo to je. Ili u knjizi Zenona Kosidovskog, kad je sunce bilo bog, pa kako su otkrivani drevni gradovi, naseobine i tako. Kod nas je tu jedan drugačiji problem, što nekako, kao da mi lako to malo pustimo, da vidimo kako će izgledati kad mi o tom baš ne brinemo, pa onda da brinemo. Svako od nas zapravo odgovara svojoj savjesti. Ja znam da samo ljudi s kojima sam razgovarala u životu, nikad nisam nikog čula da bi se odrekao Kosova. Neka nova priča o tome kako se suviše živi u kosovskom mitu je u najmanju ruku uvredljiva, posebno ako ona dolazi od ljudi koji pretenduju da su intelektualci, a u stvari su poluškolovani, jer ne možeš da se odričeš nečeg što i nije nikad tvoja zasluga što ga imaš. Znači, mi smo naslijedili Pećku patrijaršiju, Sopoćane, Visoke Dečane. Mislim, mi imamo u svojoj istoriji despota Stefana Lazarevića i to slovo Ljubve. I mi imamo vladare koji su bili umjetnici, bili pjesnici, diplomate, ljude najvišeg obrazovanja. Jedan Milan Rakić je bio konzul na Kosovu. To je bio takav intelektualac, takvo obrazovanje i čovjek koji je žrtvovao sve za svoje ubjeđenje. Znači, jako je važno da mladim ljudima kojima ovo sve ostaje, a oni to sve zaslužuju, njima je jako važno da im ono što im ostavljamo, da to ostavljamo očišćeno od primjesa, malih sujeta, poluistina, neznanja. Mi nemamo šta da čistimo kosovski božur. On je takav kakav jeste, samo tu nezamjenjiv. Kako kaže Momo Kapor, donio je neko božure sa Kosova u Beograd i oni su uvenuli. Znate, i cvijet prepoznaje prostor iz kojeg je došao, a kamoli ljudi. Tako da, tim dole manastiri, čitav ciklus Vaska Pope je posvećen tim manastirima i tim hodočašćima, govori koliko su umjetnici uvijek željeli da ostave trag u tom baš prostoru. Ja sam imala sreću da u studentskim danima putokaz za manastire bude akademik Gojko Subotić, koji je rođen u Gradišci i koji je nama studentima književnosti objašnjavao ulazeći iz jednog manastira u drugi, i tako sam gledala te manastire i čovjek se veže nekom posebnom dušom za taj prostor i smatram da i danas mladi ljudi, mladi pjesnici pišu o tom prostoru, jer bez centralnog izvora nema potoka. Kako kaže Isidora Sekulić, nauči svog sina jedinca da je Vidovdan isto što i rođendan i krsno ime, i to je dosta. Da, kaže moćna Isidora. Znate, mi smo narod koji ima velike umjetnike i malo koji umjetnik da nije zagledao se u kosovski izvor. Pa da samo pomenem najvećeg Njegoša, jer tu gdje
sve stavljeno na oltar života. To je Kosovo. I dok je nama Vidovdana i Kosova nećemo uvenuti. Ne, znate, postoje božuri koji nikad neće ostati bez korijena. Postoji i ovaj dan danas u kojem su ljudi slegli se, kako kaže pisac, slegli se na Kosovo polje, ali najveća snaga je u tom duhovnom prostoru u kojem odoše 3 vojvode bojne. Hvala vam, profesorce, na ovom ugodnom razgovoru. Hvala vama.